Ο Κύριος μας, αδερφοί μου, μιλάει στον Ιωάννη. Zoti tonë, vëllezërit e mi, flet në Gjoni. Ο Ιωάννης είναι ο τελευταίος Απόστολος που έχει μείνει. Gjoni është i fundit nga apostujt që ka mbetur Και του είπε να γράψει κάποια λόγια για τις 7 εκκλησίες. edhe i thotë që të shkruajë disa fjalë për 7 kishat. Πήρε 7 τύποι εκκλησιών που ήταν στην Ασία. Mori 7 tipe në kishat që ishin në Azi. Και ο υπεύθυνος τώρα της εκκλησίας αυτός είναι ο άγγελος. Edhe ai që i flet, që dëshmon për këto, është një angjël. Είδε ένα όραμα, Ai pa një zbulesë, είδε μία λιχνία ai pa një shandan και μας εξηγεί ότι η λιχνία είχε 7 λίχνους. dhe thotë që ky shandan kishte Πιο πάνω το λέει στο 20 εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου. dhe thotë që misterin e të 7 yjeve, vargu 20 nga kapitulli 1, misterin e të 7 yjeve që pe në të djathtën time dhe të 7 shandanëve prej ari. Të 7 yjet janë angjët e 7 kishave dhe të 7 shandanët që pe janë 7 kishat. Οι άγγελοι των εκκλησιών δεν είναι ένας οποιοσδήποτε φέρνει μια αγγελία. Angjët e kishave nuk janë cili do që sjell një mesazh çfarë do. Γιατί πιο κάτω λέει σε ένα ότι αν δεν μετανοήσεις θα κινήσω τη λιχνία σου. Sepse më poshtë na thotë që nëse nuk pendohesh, do të luaj vendit shandanin tënd. Άρα μιλάει στο προϊστάμενο της εκκλησίας. Kuptojmë që flet tek ai kryesori i kishave. Και αυτός όμως ο προϊστάμενος δεν είναι και αυτός ανεξέλεκτος. Edhe ky kryesori nuk është diçka që është i pakontrollueshëm. Του μιλάει ο Κύριος μέσω του Ιωάννη, ενός παλαιού αδερφού που είναι από τους τελευταίους που έχουν εναπομείνει. Dhe kështu i flet Zoti nëpërmjet Gjonit, njërin nga të fundit nxënës që kishin mbetur. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κάθε εκκλησία έχει την κυβέρνησή της. Shikojmë pra që çdo kishë ka atë qeverimin e tij, e saj. Ο Κύριος όμως έχει και μία γενικότερη διεύθυνση των εκκλησιών που είναι οι Απόστολοι. Por Zoti është ai që ka një zbulim të përgjithshëm të kishave. Εδώ τώρα στέρνει στην εκκλησία της Εφέσου και λέει τα καλά η Γραφή. Këtu thotë që dërgon një letër dhe thotë që për të mirat e kësaj kishe. Ξέρω λέει τα έργα σου, Ai thotë që unë i di veprat e tua. την υπομονή σου. Unë e di durimin tënd, e njoh. Δεν δίνεσαι να υποφέρεις τους κακούς. Që nuk i duron të keqinjtë. Και όσοι έχετε μαθητεύσει το λόγο του Κυρίου, που έχετε μαθητεύσει σχεδόν όλοι, Sa keni mësuar fjalën e Zotit, që të gjithë e keni mësuar edhe e lexoni, δεν θέλετε κάτι που να μην είναι σωστό, nuk duroni diçka që nuk është e saktë. ούτε ανθρώπους που να λένε έξω από το λόγο του Κυρίου. Edhe as njerëz që të flasin jashtë kësaj fjale. Δοκίμασες κάποιους που λένε ο Κύριος με έστειλε, ο Κύριος με έστειλε. Ti vetë provove disa prej në jetën tënde që thonë që Zoti më dërgoi apo Zoti më tha. Κατάλαβες ότι δεν είναι από μένα αυτή. Edhe kuptove vetë që këta nuk qenë nga Perëndia, Από το αποτέλεσμα. nga përfundimet e këtyre. Και μετά λέει, έχεις υποφέρεις, Edhe durove, έχεις υπομονή, dhe ke durim, για το όνομά μου κοπίασες και δεν απέκαμες. dhe ti për emrin tim je munduar dhe nuk u ligështove. Και εδώ πέρα ευχαριστούμε τον Κύριο, πάρα πολύ έχετε κοπιάσει. Edhe këtu vëllezër falenderojmë Zotin se shumë nga ju jeni munduar. Και ο Κύριος αναγνωρίζει τον κόπο που έχει κάνει ο καθένας. Dhe Zoti e di këtë mund që çdo njeri nga ju ka bërë. Αυτά είναι τα ωραία που περιγράφει. Këto janë ato ana e mire atyre që përshkron.
Έχω, λέει, όμως τι κατά σου. Por Zoti thotë që kam diçka kundër teje. Άφησες την αγάπη την πρώτη. Se ke lënë dashurinë e parë. Η Εκκλησία, αδερφοί μου, της Φιλαδέλφειας που κρατάει το λόγο του Κυρίου Kisha vëllezërit e mi e Filadelfjes και δεν që αρνείται mban το όνομα του Κυρίου, emrin e Zotit dhe nuk e mohon emrin e Zotit, εάν χάσει την αγάπη της, γίνεται κατευθείαν Εκκλησία της Εφέσου. në qoftë se humb dashurinë e saj, bëhet direkt kisha e Efesit. Δεν αρκεί μόνο το ότι έχουμε την αλήθεια, Nuk mjafton vetëm që ne kemi të vërtetën, αλλά πρέπει την αλήθεια αυτή να την εκφράζω με αγάπη, αδερφοί. por duhet që kjo e vërtetë që kemi ta shprehi me dashuri. Και λέει εδώ πέρα ότι πρέπει να μετανοήσεις, του λέει, Edhe thot këtu që duhet të pendohesh, και να κάνεις τα πρώτα έργα. edhe të bësh veprat e para, Γιατί θα έρθω σε σένα γρήγορα, λέει, sepse do të vi shpejt tek ty. και θα κινήσω τη λιχνία σου. Edhe do ta luaj sandanin tënd nga vendi. Με λίγα λόγια, θα μας αδειάσει ο Κύριος. Me pak fjalë, vëllezër, do të na boshojë Zoti. Και συνεχίζει, έχεις όμως τούτο, λέει. Por vazhdon në vijim edhe thotë që ti ke këtë, Μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, τα οποία και εγώ μισώ. që ti veprat e Nikolajtëve ju urren, të cilat edhe unë ju urrej. Ήταν αυτοί που λέγανε δεν πειράζει στην αμαρτία. Nikolajtët janë ata që thoshin s'ka gjë në mëkati, Δεν πειράζει να τρώω τη ειδωλόφυτα. s'ka gjë që të hamë gjëra Δεν idhujtare, πειράζει η πορνεία γενικότερα. nuk ka gjë kurvëria. Σαν αυτό που λένε σήμερα, δεν πειράζει. Τι λέει, είναι πουσιώδη αυτά, είναι δεύτερα αυτά. Si të themi tani që nuk ka gjë, sikur të bëj diçka, janë gjëra dytësore mbas të jetës, të kohës. Αδερφοί μου, να τρέβουμε το λόγο του Κυρίου. Vëllezërit e mi, të dridhemi përpara fjalës së Εδώ Perëndisë. αυτή η εκκλησία το έχει αυτό. Këtu kjo kishe ka këtë. Αυτή η εκκλησία μισεί τα έργα των Νικολαϊτών. Këtu kjo kishë nuk i do veprat e Nikolajtëve, ju urren. Πάρα πολύ καλή εκκλησία. Është një kishë shumë e mirë, Κι όμως, μόλις φύγει η αγάπη, por sa të iki dashuria, θέλει επιστροφή. duhet që të kthehemi. Μετάνοια και επιστροφή. Duhet të pendohemi dhe të kthehemi. Και λέει εδώ πέρα, γιατί λέει, όποιος νικά, λέει, στον νικόντα, θα του δώσω να φάει από το ξύλο της ζωής που είναι μέσω του παραδείσου του Θεού. Dhe thot këtu poshtë në vargu 7, dhe thot kush fiton do t'i jap të aj nga pema e jetës. Αδερφοί, δεν έχουμε δεύτερο δρόμο από το να πάμε μπροστά. Vëllezër, nuk kemi rrugë të dytë, përveç se rrugës që duhet të shkojmë përpara. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει. Na pëlqen apo nuk na pëlqen, Όποιος θέλει να δει στον ουρανό, άλλος δρόμος δεν υπάρχει. kushdo që të hyjë në qiell, rrugë tjetër nuk ka. Αν κάποιος μου βρει άλλο δρόμο, να μας το πει ότι να, εδώ έχει και ένα άλλο δρόμο. Qofse dikush më gjen një rrugë tjetër, le të na thotë, të ma thotë që ja ka një rrugë tjetër. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, αδερφοί. Nuk ka diçka tjetër, vëllezër tani. Αυτό το έργο που κάνει ο Κύριος, Këtë vepër që bëri Zoti, ο Κύριος μας γεννήθηκε δια Πνεύματος Αγίου, Zoti tonë u lind nëpërmjet frymës të shenjtë, εμείς πρέπει να αναγεννηθούμε. neve duhet të rilindemi. Ο Κύριος μας έλαβε Πνεύμα Άγιο και εμείς βαπτίστηκε στο νερό και εμείς πρέπει να βαπτιστούμε. Zoti tonë u pagëzua në ujë dhe neve duhet të pagëzohemi. Ο Κύριος μας έλαβε Πνεύμα Άγιο, πρέπει να λάβουμε Πνεύμα Άγιο. Zoti tonë mori frymën e shenjtë edhe ne duhet të marrim frymën e shenjtë. Περπάτησε άγια και καθαρά, Eci i pastër edhe i shenjtë, απέθανε και ανέστη. vdiqe dhe u ringjall. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Rrugë tjetër nuk ka, vëllezër. Αν κάποιος ξέρει κάποιο άλλο να μας το πει. Nëse dikush di diçka tjetër, le të na i thotë. Γι' αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί, τώρα σε αυτή την εκκλησία, Prandaj vëllezërit e mi të dashur, në kjo kishë, ενώ έχει τόσα καλά, pavarësisht se ka kaq të gjëra të mira, μόλις φύγει η αγάπη μας, αδερφοί μου, sa të iki dashuria tonë, vëllezër, όλη η αλήθεια μας είναι e gjitha e vërteta tonë është αδύνατη. e pamundur. Μα λέω την αλήθεια. Të them të vërtetën, Τη λέω, αλλά γιατί τη λέω, για να ενοχλήσω τον άλλο
για να σωθούμε. Unë them të vërtetën, po pse e them të vërtetën? Ja them dikujt tjetër, Ο ja them Πάπας që λέει të σε ένα shpëtohemi. σημείο, αδερφοί μου λέει, είδατε την πρόθεση. Pali thot në një vend që patë tek mua atë dëshirën. Ποια είναι η πρόθεση Βουλνέτη. του? Να μπούμε όλοι στον ουρανό, αδερφοί. Kush ishte ajo dëshira, i vullneti, dashuria, dëshira ti që kishte, që të hymë të gjithë në qiell. Εάν μπούμε στον ουρανό, κερδίσαμε τα πάντα. Në qoftë se hymë në qiell, kemi fituar Εάν gjithçka. χάσουμε τον ουρανό, χάσαμε τα πάντα. Qoftë se humbim qiellin, vëllezër, kemi humbur gjithçka. Να μην χάσουμε αυτό το όραμα του ουρανού, αδερφοί. Të mos humbim këtë vizion të qiellit, vëllezër. Όλα τα άλλα να τα έχουμε. Εάν χάσουμε την αγάπη, τα χάσαμε όλα, αδερφοί. Çdo gjë, të gjitha sikur ti kemi, ti fitojmë. Nëse humbim dashurinë, kemi humbur gjithçka, Η vëllezër. αγάπη δεν είναι λόγια, ούτε συναίσθημα. Dashuria nuk është fjalë, asnjë ndjenjë. Η αγάπη έχει μέσα όλα τα άλλα στοιχεία. Dashuria ka brenda çdo detaj tjetër, çdo Κύριε να σε ευλογήσει. Zoti t'ju bekoj. Αμήν.